Nang in-headline sa mga balita sa sports na nagligad lang bulan ang 14 anyos nga Ilonggo nga si Cyd Edryc Esmaña matapos maging world champion sa online 2021 World Taekwondo Pumse Open Challenge 2, the Battle of the Finalists. Isa sa mga miyembro sa Iloilo MVP Taekwondo Gym, si Cyd ang hindi naliwan sa kadalagan. Kag antes ang iya pinakauli nga kampyonato, ini ang regular na nga partisipante sa mga international nga kompetisyon. Aminado nga nangin mahilig sa mga sports ang mas lamharon pagid ini. Ang paghanas ni Cyd kag ang iya pahandom nga malabot, tutukan ta. Mga kapuso, makaupod ta subong nga aga ang isa ka lamharon nga Ilonggo nga nagdala sang kadungganan sa aton pungsod sa international nga competition sa Taekwondo. Let's welcome Cyd Edryc Esmaña. Good morning, Cyd. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, ma'am, and to all mga kapuso. Cyd, kamusta ang pag-eskwela sa tunga sang pandemya? Ma'am, it's been 2 years since I started online schooling. At first, medyo nabudlayan gid ako sa setup, pero eventually, I got used to it na. Anong ara sa Taekwondo nga ini ang napilian mo nga sport, Cyd? Ma'am, when I was 6, we chose Taekwondo as part of my summer activities. At first, hampang-hampang, malangakon. Pero until Sir Mark Vipingol, which is my coach now, gin-approach siya si Mami nga magsigi-sigi ako sa Taekwondo after sang summer. At first, medyo hesitant akong parents kay medyo budlay ang sparring kay dumi sa kitanay. Pero uli nag-allow sila and then kay gusto ko gid mag-join. Amo to pag-allow nila, agaan ko gid sila gold medal. So after noon nakakuha ako sang gold medal, nagsigi-sigi na ako ang competition sunod-sunod sa Kirugi, which is sparring, and Pumse, which is forms. Isa ka black belter para maintindihan sang aton mga kapuso, ano nga level sa Taekwondo ang black belt? As what my mentor said, black belt is just a beginning. Bago mo ma-reach ang pagiging black belt, you must start with a colored belt, starting with yellow, blue, red, brown, and black. I was 8 years old when I became a black belt, and second dan when I was 10, and now I am a third dan black belt. 1 year na last December. Black belt represents an achievement through the year of dedication and commitment. It symbolizes hard work, self-discipline, and perseverance. Becoming a black belt instills responsibilities and skills you need to possess. Kaya you have to undergo promotion tests to achieve such degree. Cyd, hindi ka bago sa mga international nga competition. Recently gani, nag-top ka sa black belt individual male cadet category sang 2021 World Taekwondo Asia Pumse Open. Ano ini nga klase sang kompetisyon kag paano ka mo gina-judge? Ma'am, the recent 2021 World Taekwondo Pumse Open Challenge is a Pumse competition. When I say Pumse, which is forms, it is defined pattern of defense and attack motions. You're being judged based on your performance or presentation and accuracy of your forms. I compete with 114 gyms all over the world, and from elimination, semifinals, and finals, and the last 8 standings just compete for the finals. And I got lucky, I got gold medal for the country. Ang Taekwondo ang isa man ka contact sport. Paano mo ginapasiguro nga hilway ka sa peligro sa training, sa ensayo kag sa actual nga competition? So far, ma'am, ang training namon is purely online. So safe gid kami. Kaya la kami sa comforts of our homes. Our coach, Sir Mark, sees to it nga we practice health safety protocols. Gawir gid kami mas limited lang ang students and sometimes gina-schedule la kami. Cyd, ano dapat ang mentality sang isa ka Taekwondo athlete? Ang dapat nga mentally sang isa ka Taekwondo player, dapat di ka mag-settle sa kung ano alang ang imo nga nabalaan. Learn to accept criticism, be it positive or negative, and learn to accept defeat. Embrace your flaws and manage to improve it. Always be humble and be grateful to God and to the people who help you along the way. Sa mga eksperyensya mo sa mga competition, what have you learned so far nga nangin significant para sa imo kaugalingon kag sa imo man sport? Based on my experience, I have learned so much.
self-discipline, self-confidence, respect, honesty, humility, and time management. It inspires me to learn more and not to be better than anyone else, but better version of myself. Ano pang gusto mo malabot sa palaabuton, Cyd? This year, I'm entering my juniors category na. I'm hoping and praying that I can come up with a good performance in every competition I'll be facing to represent and give honor to my country. Sa mga pareho mo nga nagahanduman nga makalabot sa international nga levels ng competition, ano ang imo nga mensahe sa ila? Simple lang, ma'am. Live your dreams. Keep on practicing and never give up. Continuous learning and be passionate in what you're doing. Lastly, surrender all to God. Prayers do wonders. Cyd, thank you gid sa time nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat, good morning! Thank you, Grandmaster Hong and Philippine Taekwondo Association, to my national coaches, Ma'am Rani Ann Ortega, Sir Jean Pierre Sabido, Sir Galilei, and to my national teammates. Thank you so much to my Iloilo MVP Taekwondo Gym head coach, Sir Mark V. Pingol, coaches, Sir Melchis Villarin, Sir Diego Garcia, Sir Janjan Gersanib, and to my MVP family, and to my family, friends, and relatives. Thank you so much. And lastly, to God be all the glory. Duga nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.